Ka Jingilang Patba kabahe kabalakot penlong da ka Jaintia Coal Miners and Dealers Association JCMDA. Ha East Jaintia Hills ha kanyo terik yayong kalawan ra ya ka jingsange ya ka kamai kaji batla saki bala khanglut kidukan naduk lat rembai haduk kliriat National Ter ka surok ba NH6 kat ba kinong ti dewyong kidawa ya ka polisi ti dewyong ka babiang bat yahap bat kejela. Syuaban sedang ya ka rally ke JCMDA kala penlong ya ke Jingalang Patba Hamadan Telang Pawa Playground ha Dikia West. Hadin kini ki Patba ki layat Patba Shadu Office u Deputy Commissioner ha Kliriat ha ka ba kinong yalam ka JCMDA kila IT ya ka Dorka sa UDC ka East Jaintia Hills u Manish Kumar IAS ban penpoi sya u menteri rang ba kejela u konrad ke sangma. U Vice President ka JCMDA uba Justin Dekar uba la penyat ya ka Jingalang ulaong ba ka association kalabu por lai bena ya ka sorkar banle ya ka badon kam. Lada omla banle ai hapo kini ka por ka JCMDA kan sa shim da ki weipat ki senjam ban penurlong ya ki jingdawa jong ki patba. Uba Dekar ulaong ru ba ka open cast mining ni ka jingti dewyong liulong kala ban trekam tanghak katu kat ne ki jaka Henry kumba khandai 4% ki jaka ti dewyong kim yahap namar udewyong udon kumba shispa phut shapo khndo kumta ula kentu ya ka sorkar ban pen kelaya ka mining plan bat ban wanra ya ka plan ka bayahap bat ka jinglong ka jaka ula keduru ya ka jing ka baki pat ba ki ya kendu namar ka jingkhang ya ka jingti bat ka jingkit dewyong da ka boong ba kani ka kam kadai ka baki patba ki im jakpo na du menshwa bat mentah kalak takjur ya ka yok ka kot jong ki long ying long sem nadu arajar kat sawadu arajar arfenriu mentala kat arsnem menumala ke sorkar kampat la bansna ya ki polisi ki mining polisi ki bayade kat kum ke jaka ke jongi kat kum gor komlong ka mariang ke jongi kat kum ki terrains na kata daw ni hadu mentang impak la ban ong ba lari kulit ya ketika mining kebagi dei bantre bagi pai ba kimpak yo bantre pakat kebagi trero baro ki ong ba kalong illegal dan na kata daw ni kuah government bakan saindur bakan snano ya ki mining ki polisi ki baniadai ka environment ya safety jong ki labor banle ro ka treatment plan hakarukom ke ba mangingila bantre Nara kisna karo kom bangin la bantrei kata kamut kamdan jumut namar bangi trei ikta ikwa ban yo ya kanong gani nang ba ka jinggim ga yongi ka livelihood jong kipat ba kalong ka babit ka biang ka pule ka puti kalong ka babit ka biang ka ekonomi kalong ka bakiu ha baro kiliang kanang bangin la ban kercam dalade lamda kumta ka jingge kalong ka bakraw namar hadu menta ngimpat yo ro ya kino ki relief fon na ka benta kipat ba Tekumta ngi pisnyaw yang government lang ba kini ki 88 haka ba ka government kan chimkia ya kini ki jingge ba ki jinjar ki jongi government lai benai hapo lai benai ka ngin ap ya ka respon lada kamdan ka respon hapo lai benai te ngin sokot biang ya ki pagba ngin ga step ki bagi pagba ya menjurlang debu ya ka memorandum lang ba yung chaw chief minister DDC da kerpat da kamno da kular yi da pediangu wau chimkiau ya kani kam upau ya kani ga jingkwa ga yongi chau chief minister emburom bada ego pila sawara armut ki deputy chief minister bat wara ki ameling apa kari jantia ga yongi unity apa katu gani por upan snyau gi kaya ka respon na kaliang chief minister emburom yongi kadai na kabenta ka open cast katu kan long implemented only in a few areas 90% kam long implemented namar bang imla man implement ya ka open cast mining ha kene ka jaka ka jongi namar bang doyong udon da ki spa put cepo kumtang kumnung ila banle ya ka open cast idon kam da ki wipat ki jat mining kani ka mining ka bang ilele adu ndri peusnem menchwa kalong sufficient ka biang ka government ka don kam tak ka modification ban le eka na ka banta ban yada ya ki badon kam teknang ba nginla ban trei ban ta ban camai ka ji kumbang ijulong U Presiden ka JCMDA uba Borin Shadap ulaong bakani ka jingyaki ka datang ka jing sedang balada ka sorkar kam sengam kin sanang penjur ya ka jingyaki wat ban lektur sya sekretariat ladadon kam U legal advisor ka JCMDA Mukhtiar Kerlangso ulaong
ba ka jingbom don ka polisi ka besyai ka lakta ya ka kamai kaji ka pule puthi bat ka yok ka kot jong ki pai ba. Ula banjur ba ka sorkar ka day banwan ra ya ka polisi ka batrikam bat jingya trilang bat ka tenat mining and geology. Kilong kemi ki ba im na kanika kam kila penpau ya ka jing sokya ka bajur da ka boong ba ka jing khang dew yong ka lakta ya ka pule puthi jong ki khun bat penlong ya ki babun ban lej wat kam syabar. Hakani ka jing lang ladon lang ki MDC ki bamenta bat ki barim kentup UMP barim Uma Vincent H Pala kino yalam senjuk wahe shnong u Presiden jong ka Jaintia National Council uba sambor mi lingdo bat ki wei. Nado arajar kaso kan da LDT ya unimoyong. Dan ngono iya Jaintia wakta untuk Jaintia orang tim kalian wakta. Andai berabor om ibru waktu iberlong na silong dan MQ om ce kamu Jaintia cerita silong MQ kita. Tak soto beklagi ngejing itu om kita sesilong. Berapa hari uknai di pajak kepuasan mungkin lagi wapun tup wapun pengga kesal silong kat kamuman. Ladai gini ketat ladai gini dukan ladai buruk deh to bun ibru berok dan dia lagi wapun heriaw silong. Kadu kampe terbat ngeliang walau hamut UM apa kalian we support lagi we trade lagi di sini to ketika kan ke NSD yang moyong ni hamam to ke Jaintia kapta ni Jaintia petang berapa hari yo bikin terduk import ekor gua suk kamu Allah pernah pada kelam yang ngai orang yang usaha kelam tiba-tiba nak cintrip moyong pun bagitin mentoy upai ba ladong inong dai kuai hadong dai long raja hadong inong dai tat hadong dai bukan ter berebut ibu jementoy naga moyong ham ong mutok nam bukan mo moyong man indirectly mo msatu msatau ni ke tinggal luti yang sorkar ne benta wo wai ka lat ka luti naga benta ki pai yang geniga than wo maya ka yong i ngomong e ka tu ka mo dapat senyau wakala machuanga lakat ars ngam tam daudak u kami di por bulan April arajar khatso hawadio asnya wer ya geding khang modau khang yu muyong heitu por yo lese meu muduri wa khat ars ne manchwa dau man ya gani geding e ko kaw man gadi hendre ngawong epi lengba karayong Supreme Court ko mi ya gani dari Julai arajar khathinde जिसके दवाई को एक लाख कलुती या सरकार वो पुनवंदुर या गनी गतिंगे वो की पजबा वो दमान की हैवा द ऑंग सुप्रीम कोर्ट वो या का खंडा वो सिर्फ वो एम चपो बट ये वो एम चजरंग ले man go yong की ब्रू बेसोंग सगी शेड्यूल एरिया कनी ये man सरकार हिम वो एक बंता कि वो कत्तू कनी कि वो पंकरे काम को नहीं बंता जिंग बंतो यong का Hendai upai ko bengkrekam yaki jing direction ni gakot boong ihidu noman neba hadir ori gakot yang ni gakam daman go gadur ng polisi making yung sarkar katu hendai yo ya ka jinglai luti yung polisi making yung sarkar demi ikundrum kendram giwam satu thau de pajba kiwa yo wa wat hadir oda pelaj na Supreme Court hu arajar kan thende yang ni gakam hu arajar khadar lamba ki luti yang high court le the m ki case to the line ba yang high court wa boarding ngo jinga to wo ni kam ki moyo but high court naga por sa por the ongo ya ka sarkar le no ye wa kam chna no ya ki polisi go biang henry ngao ye phi hadu kate ka kamaman kate hi naleng yang sarkar lamba ke direction yang gakut mbu ego ya ki polisi kiwa ki pajba yi ong wa yi kure ya gani nanu dong ne what ha meeting wa arajar aphawi wada penmang ita selong the khut gi ya ginong apply ya gini mining list the khut gila ya gi pajba katu kan ni leng government department go fair hibo snyao ya gijing snyao yong ki ka central mine design CPMDI, koman gawin lagi agency go chuna,
yang di mining policy doong gowa jiskiat kakang di angi kanun MKM power square kilometer wuchna yang mining policy hande dewa pat banya yang jinglong jingman na po Meghalaya kadi man feasible go miula yang ni bat niti daw agajing kelam yung ka anggo ye ka sarkar percang daga 3 kilometer square 3 kilometer square tangwa la di paji yang teren la di paji yang jinglot jingsep la di paji yang wigi bentala kanila man go hagin gitanya po Meghalaya lima iki la di compare sa gigitan wa kanila tanya i kajing yung moyong sapo bat kajing jot kajing prayang mariang kani ke polisi ke wadawla ke sarkar man go kompo jinu kini to ngawong kani to ka agency ke wa engage ke government go ong itai hepor man meeting ha sangam kamjole yole oda dia ke sarkar hi hepor wada penskam ke high court dang nim sem ya kani ke jingkre moyong wo ong wa habor ya ke MMDR act abot yagam mineral concession rules bat gibi an daong gale wa hagani gasin persangi yagan cispa hektar Henry hagi por wadawan tip du Henry anggo hagi por wadawan dawele minimize yagini area knang wa yoto wa ginong tongснong UMCD kani man go hadu ka man ngate la kat kom pumigi kunrum kunram kesorkar lai go gasugyon ka hande yu wa mana mingi kendrum kendram kajing kenok lagi cepat pak sakem cepat pak selum sawa sakem gigari motor wan go kajing kurdu aga yo akot aga tan yoi bat kawa snel sinta buong wa hawaman kamni ngayo wa naganyang kinong mi khmat yoi kerpang UM go bentang go kru kuman gi balance check and balance seperti yang i cepat pak wa kita yung wahe yung sekretariat memu yo wa himti ye kini kam uprot uya luti ipat ba wa kam nu la luti di jikmat de ba ka ong bi bon si ipat ba ka bodong i kanu revolution jangan ipat ba hi henre he jing to u jing la luti ye go man hitai sekretariat tolong ba ginong elam kinong hikmat go ye u man gending aperdi yang ipat ba wa ka sarkar hitai saya bila MKM le usatu wa kani ke jingwan yang ide kamu doang gua untuk menaswa yiman kam jing sedang kani jingla luti bat nagapor sagapor na yang association Janja Coal Miners and Dealers Association daw MKM ye jing krelang yang ginong senang kiwa ladipat ikat kamaman kate yiwang wa ki kan da emang kejing ki pure dangle yang ikena da emang kejing bat kaya bahat teman go goyak tram pelut por nem jo pelut por ka tang chicken tajis nem o perkhat nei benta yang ngai pi mem khat ars nem mem pelut por ka khat ar kanta nei benta perkhat ya ka yap ka im ka yonga ka yong pi kam ki nong chong snong ko im da ka ki mu yong Nrup house nem dalai kati moyong mem gano ka jing pentut tak ada usnem arajar khatsu kenai pi ka wi ka param ka jing amam jing sekiat hadi por mencua hawa sumario bru wa kejut ha hospital bu eu chem di ya ka anesthesia lani chloroform tipi kam nu le di pendi gi de jing di yo penbuai yo bru uyap meling unconscious lani chogi tiki do day nakle yo uman yap leru kan uternit dede usumar kadang lagi por suki da pengkelai yang te kerukam penyap cipor da kerukam da kata uman scientific kan ni mendiu le kam kata pendi de jing di penbuai lenau tit da day nakle yo yap ler de em kita anesthesia human scientifically apply gi ini tak ada jing sedang lada ke sarkar kam apko yang jing kuak yang ipat ba jing to kan ke ki ke kre ikat kamu man kata ada mana kau presiden kam la
lesu benai nadu tung pinga ngam coklan kitio lai hi cham kita ki he ki han ki obsar woto upaju seli hani kecil to kena kendau siap depon ki idea wayo inaki kayi ku kupon yo iong ki kanito trong sa sarkar ni la sarkar ko ko penimjai ki kon ki kriti gam pistu pun ki lak tu tu pengkret no diwir kom haji to ni moyong kadam te pai ba ngam yo klam sebun mutin kani pacat ha perdi yang pi la ka sarkar ka msngap ko jin kwa yang ubon walang la dawa wan hapo sekretariat la i msang pai ba ulai tu hapo sekretariat to manto pai ba to pai ba ninyo posnya modedep ki muyong Nado iwakang LNGT yung muyong i chane tanya yung i here ayo akot ayong i praktikal dan tuong iti praktikal awo siya mi chatay setengah yung ibon iwo staff iwo tip dep BE kwa ikon ni pendep ya jing pure iwo chajarong ni daw iwakang yung muyong hapet ini dedep dang yang uwi long yung ong udo kon yung u dedep upure yo emkom kuwa au yo le penhe cicu doktorit tene ong yang ong usnyosi uwi ong ngadul wakang muyong NGT happen pep no yo jing pure kon yung snyor ho perkat ong mo em denga do ong di peleu yo doktorit yami Bawaan na kat arsnem so cipos nginon hidup boy cho kat arsnem ajing kang yung muyong ajing sam yung i anong perumahan bro yung i hapo is jateh district kam tamani tanyong i to start atip bro ile to lembau muyong destang ikon kendro yung i wipoy chakmat hopura putih wat hau tu hasilong nadapai i chayi benta waper Ibru ni yang i destak haiku kui to yintau yang umuyong pada ketawa pada ku kerpang uplai i wiyo ki wat ipen he pensan ipen dapen biang yo long yung long sem yang i ikan moy wa chwa yang ardan katso handang kena ile dipor kan moy jingki umuyong sini mana walai loy henre hedin yang ardan katso tiba i amo dalam perang yang ligala dwasa yang i kango yung ama jing pun mo idaw to dui artli main causes yang ka wanung kong to yung environment issue but awa to safety yang neighbor la disimper kat kwa ba iki amo jo klem em ikendon henry amo da ong dene husna marajar kat kende nepta yo sokar ni benta wichna yo te mining policy hiwi to yo kam ki muyong yong ihni andre yoy waden wada am yo sarkar wichna yo policy won yo sarkar o chimentai kamram yong ka le o yuan ra yo te mining policy woman open cast wo kam yo area wo he hado chispa hektar ani jiaman awa ji ipin le pengkrek kami ka dua tu animut he ibru iwa da kerhu kerpang ublai andre wapon hina i wapoi sini ipengkrek kami yoni iaram lat aranuti i naba atho yang i wapon ni kedipsan persen ni 600 yang i to ami thoi ki mu yang to du kediak he kentot he dibentar yo yang ajis paktar delele iaram thoi atate Tolong tengok AIG investment hari ami inom ki muyong ibu imja do muyong ibu rit ibu ria nesni togasni ibu mungkin moyo sarkar wa wichna no iyo lote policy yang ka ibu yeto wanaki akra yang i amujo rengkat wa protection yo environment wa amjo le safety yang labor iklam yang iklam keren kemudian sebenarnya siap ya tega jingis kek wadawa ya kebayi nom i kahok i wa kasarkar uyu aku usngapa ya kecik dawa yang i ngadeng
ini hepertu yang ke East Asia Hills Coal Supplier Association. Hiu on umah bertus win lagi MST Waterswim. Hiu on na win lagi nomi kepat ini ketai. Nado kampi wali minila. Dan lada pai kipor no ngaw man nomi kepat swa nado ipor mana lang macila. Ngada man swa nomi kepat lagi. Lada mana nomi kepat ukian la. Dan mana win lagi nomi sedang ini ketai. Wada i yang keperkat berdai hai tar giyonga. Sekian lakat asnya kecing cakap di buyong i. Kecing kelam yang sekretari yang senjuh hat senang gua dia ngapa sekian itu. Kamu senang niti yang ngah. Siapa ini ki kon kerugat ni penting. Ki wada pasi ki kedan waper ki. Nalong kedua kam cerni thayang i. Duk ki ulai sabah state sakistet waper yang di India i. Miutit kayi wada uciai ki hitai. Naya ka bang mantu kajing sian yang kajing imki yang se yew man ko waduna ikon ki nat yang senang di tim i ngapon ke website kalau mikmat wayang ka tapit jo berkat i gini de gini ikon kan thai thamtam i ikon kan thai law em ke yir ke yi ko pa le chon de dam ki wayo be nyu ko ki kan te em ke sia do wa nga la kam num nu yi uti ai ni woro dia ba na kaji daw yang kaji sakam ti buyong pengemo yang akipor swa wah ki kam kena sangkar hak ni thanyam i haki swa hak ni kada asne matswa lade am ki pos sarkar ki DSC pos open mi ka DSC mda bana bari ki khon ki nat khandro yang ampi ki wasat batip dang poho ka ki ga khan dang poho kata ka kamai ka po ka beupa dang poho kata pedang ki biang i am ka mangki Henry kau man kata betul, ngawi iwi pos akli pos bumi, lagi pah hajar ngut ikon keruh yang meningkat, woi kene wo apply gitu. Ngam kuat pelan betul di pon, kani tak kesen gawar, haji tak haji mi pai ini menta, haji ki ini menta dawan nak sarkar, wo pelai yang haji ki buyong. Ngaya ini nak kena yang sarkar hadut nak ski. Eli malumala kamu nak ramsa wini ko het ne o majari wal pakto wa kasarkan mo pai khat sa kajing sa ka livelihood yang ikan di nong song yang isdan hills yang i ngayawa kanita kasangawar wa pai pa demi ukan ni hanga ni ga madan nganal yang ngau ko ang hinipon lada kasarkan selaw mayalang i wa apa benar ya kan gaji ki ne benta gaji tangan gaji do yang i nganal yang lada ngai pai ba kapan ki pai ba lada dia gaji ki ke wali dauman go ui mi sorok i ui tia sorok i pan ule ki lu kan ke percaya ke sarkar kalau siapa pai ba ho ne mo mi pai ba Dede daw kapan ke sarkar wa gaji ki wari tolak kamu nuto sompat katuga, batu kuda yakin nang ilam i, saya setelah ikut yakin nang ilam, warat baki kanta makapario, pamen burin sedap kamu kabartuy, umasaman, hawam aku no iki umatswala, kaji ki umatsakay tipor, Henry to dang jan haka tukapor, upay bayang in na udah benawario ka, dang rabi. Wabruhin na waburam amakar, wamadasian keburam. Aku nak tahu apa ada distrik dan tim api yang kalau ada ladang sarkar, umay lagi uki ukani, harga ni ke distrik ko mayar kami, ngadaw to, asan, perhatian ba tapi, gawin na ngadaw susung yung ladang yang aku nak apa kita, gawin kita mantay. The government of Meghalaya opportunity to go draft guidelines for coal mining and activity in the state. Hodisna the Mining and Geology Department, Government of Meghalaya, Shillong, kepada summit, the Apukundi Terit, Ubnai Wakundi, Hajar Khatsan. Baik ini mah.
Ya. Kawaran hi to kani ka mining plan bojna daga sen muyong gayong i kate to ka jandia coal miner and dealer association hapo ka tingilam yung state coordination committee hatu stem ko kham muyong kaputut kani ka got to guideline for systematic, scientific and sustainable tunnel mining of thin seam coal deposit in Meghalaya. Kode semit ha usnem arajar khatkande hadenwa ka Supreme Court di ego ya judgment. Kawa khatno to kani ka judgment yang ka Supreme Court kawa dapas haga litrik yang Julai 8,000 khatkande. Ya. So hagani ka judgment yang ka Supreme Court dane ka rai ko khapnu yang ka Supreme Court hal 8,000 khatkande banai wale daklam chego iwi pe wi pon ko pon ko kom to ang kami. The tribunal also noticed that state of Meghalaya has promulgated a mining policy of 2012 which does not deal with rat hole mining. The state government was also directed to formulate and declare mining policy and guidelines for the state of Meghalaya to deal with all aspects of mining, which policy was yet to see the light of the day. Apabila ganito kejingklam yang ke Supreme Court percaya ya ke government yang i wa em keluti kesengkeng wa wai ya kata keski goce na benda yang ke state yang ke i borok kubi hejing itu wa ke kamki muyong. And has also made a request to the government of India in the year 2050 for issuance of presidential notification under para 12 AD of 6th schedule. Kanila klamsi ke Supreme Court wa ka government kayong i me mulai lutigo hejing ito wa kani ka para 12 AD kam dosyaw hi de ejing mut ko he katne chocho ang gani ka court ko wa pemida ka rayong ka Supreme Court ongo the state government is under constitutional obligation to ensure clean environment to all its citizens. In case pertaining to environmental matter, the state has to act as facilitator and not as obstructionist. The state government yung i, to uman ko ka state, dene ka government, ko wa pulisok yung ikipat ba, to uman ko ka nokson, yung ikipat ba, yung ka state Meghalaya wala kuwi. Chocho, ang gani ka Supreme, ang gani ka Raya ke Supreme Court, kawam kami ni por ongo. In even the mining is carried out by a mining lease holder as per the provision of Act 1975 and Rules 1960 with an approved mining plan, there can be no objection in carrying of such mining operation under the regulation and control of the state government. Kanila klamsi ke Supreme Court, wa ke state government Jego pengkerekam dah kita ki ain ki rol ki yoka lamba ka Mines and Mineral Regulation Act hak kedes panja usan wa ka Rules Concession Act 1960 yang ka kendau ke ciap ke yong i netai dau ka state government ke yong i memu chimkia batang kejek haji itu wa kini ka judgment ka wa ka Supreme Court dapat senyau lo nado usnem arjar hadende hado ne keski memu purego kasorga de i mio porgo pure ya gani ke judgment ko wadi ke Supreme Court ko patachi wa ke MGT member nego halor yang gani ke rai yang ke Supreme Court de pendo yang ke bor yang ke yang ke MGT ha gani ke rai ko khaddo yang ke Supreme Court ha gani ke rai yang ke Supreme Court
Ginong Chimbenta hini to kawi to ka State of Meghalaya kawa to ka State Coordination Committee iwari Chimbenta hakani de jini kun hapo Supreme Court ka State Coordination Committee of Gold Owners, Miners and Dealers Forum hakawa gani kasen muyong kayong i deman ko kawi na kasen ko wakmat do wa wanra lene wa sen ya gani ka State Coordination Committee yung munduna ya ka kanyao tadi kasen muyong IWM hapo yung gani ka State Coordination Committee hakani de emle deman party le hini wa Gagaro Hills Autonomous District Council percaya ka Omnibus Student Union kahima ng stoin naman ko ka party hini kahima ng stoin lano nos ang gold traders producer deputy wanhi wino wahe na po region dia yung ito to leber lalu wadep siya lang ha kani ka petition yung kani ka rayo ka Supreme Court wat yung pendole wa ya kani ka chalan yung ka CIL kawadap laikat ni mchani ulay ko kano kamte nga hindi poro mo nga yun yung patba wa iwi-pori ya ka sorkar to lebanon minimum san benal maximum wa wanra ko igian giro wa chna ya kani ka mining plan wa chna ya kani ka policy tanam tara patba lebanon minimum san benal maximum nam kamte umat kani ka sorkar ya ka jingye dene umat ya ka jingi kumulai chikon siya jago Why mo yung? Why no? Kajing bawa? Kajing bawa? Kajing bawa? Kajing bawa? Kriya, senang benar.
Chief Minister yang kurang yang usahakan sama yang sudah mengusul yang dipenaki yang ini kemudian dengan najibah pada harus dapat tu Bagi dawa Bagi dawa Bagi dawa Bagi dawa Wai Buyong Wai Buyong Wai Buyong Wai Buyong Bagi dawa Bagi dawa Kesur yang pada kesur yang mulai kesur yang pada dawa yang kahok dawa yang kesakar muhai yang kimu yang ini oke dawa oke dawa ni dawa wai buyang wai buyang wai buyang wai buyang buyang gol ketiga pada ini pada wali kena presa pada kalau kata wali kena presa karena dia Owai Buyong Owai Buyong Owai Buyong Bagi dawa Bagi dawa Bagi dawa Bagi karya dia Wai Buyong Wai Buyong Anda ini dah kejungkan kejung siang Udusi dia ini tak yang aku besar ini. Kau sokar, wah buyong. Kau sokar. Kau sokar. Ini dewa. Ini dewa. Kau sokar. Kau sokar. Kau sokar. Aduh, khang di mogang, tang ikan lem deng deh, tang chat tu lem yak deh. Thong du juhur le, manda ong dai, di watit, dan nak baca sesurat. Dia ubah me, lem wadu nim yok ki dia, ubah ikan ni le, bunuh congman kesni, ikan mana online skor le, yok poisa di, kamu le ikat tu, mau kesorkar kuat udah mulai skor berak mah, kamu rai kesorkar ini, klem du ki itu sini setau yang doi tau ki yang tau mau yang, lem wai ki mau yang, dah dok jai ucap, tang ucap le yok ko di utit, yok poisa di utit yok ko. Ke ikerpat ya kesorkar laduk mensin wawai no ki yo niu mo yong yo ki yo pa ki kon yo ki kan thai le yo ki kamnu le du pi kesorkar wa yu ba khle ye wa yo bam ki kon yo ki kon rai skor ma kamnu kesorkar rai ki manu kwa ki pendam skor no ki kon barok ma lade amman pi kamte ta pi le kat bangai pi tang ida kerpat jor ya pi to yo wai no pi yo moyang yo pi litayla chinong tuber te kio hau muria kado tedang uto muria ci ya ci suka ci singia bu yo aga teman da ong odai arlai de te mo mem de yo ki o kan de pili gini giwa ki hau muyong ma tengah la ko ban bru tedang muria tiulu tiwo thet ki hande arti poi de te ko thet plus kur khon lai apsa de re u su te ko bas kur khon u tet kot khon u tet thasula khon tesna chem jing sang ari de tang matai le mo at mas at bai pu ma ku bai de ke ki awiar de i de gam du mani i pai ba i no malam singi do kat te ku de sibun